allin p'unchay. Qanwanñachu Diospaq qillqasqan mana chayri usqayta apamuy, porque kunan ñawirispa kasun. Noqanchik kicharinachik kay libro de Juan capítulo 15 versículo 5 pi niwanchik kay hinata. Noqa ubasacha hina kani, qankunataq kallmanku kankichis, pillapis noqawan uhlla kanqa niwanchik, noqataq paywan kasaq. Chayqa askata urenqa, mana noqawanqa, mana imatapis ruwayta atiykichikchu. Noqanchik kanchis ubasacha hina, imaynataqa p'ikungu tukuy k'aspisman wiñanankupaq, chaymanta noqanchik urqurinapaq ubasta ima misk'ita mikhurinapaq. Kikinta noqanchik sayananchik tiyan Diosninchikpi, oracionpi, creespa evangeliumpi, noqanchispi tarinanpaq, munakuyta, kusikuyta, chantapis yanapayta. Ama k'aya faltaychu, noqa suyasaspa kasayki. Diospaq bendición ninwan kaychik kunandia.